Remi today na Bible text ah pashoke. Matthew chapter 26 verses 57 to 68 ina tungda. Matthew chapter 26 verses 57 to 68 ina tungda. Jishuli tukakuya mi pingchina ali pangmon kare Gayafaswi shimli kuiwai. Jili ayin katemaping aina arerping katsipta lesai. Peter na pangmon karewi kayang washungda lacha ham aina shurai. Ana alungli tsang laka akatangchi yang kui kawai shantri pingli masopama. Pangmon akoka ping aina hangvunau ping na jishuli shautat kawai. Makamashunga shaki pai. Kami takana awi chungli kakapika shaki kachungka ramilala kuikapai akala matsang tua. Now me kapta mi kanina ningkada hanga. Mi pahina hanga. Ina korum shimchi sakai shaba. Kala katum tang lungli sakal yushit shaba. Kala pangmon karechina ngakertuida jishuli hanga. Nali kapen hili nahanka kawai malay mala. Miping hina na wijungli saki kamihi kida. Ka jishuna kika manghan kala ksayna ka pamhawa. Ji aina pangmon kare jina ali hanglishita. Ina karinga vareli mingzaida kahangna. Na varewi naumayara Christa jina jiaka itumli hanglu. Jishuna aling hankai ji nana hanghaira. Ka kachangkat aina ina natumli psychorally kahangna. Arui aina twilaka miwi naumayara sashapawi yashong kapam kala muyatungli tongta kara natumna tera. Jichangli pangmon kare jina awi kachon serkakta hanga. Vareli kachipat duina. Itumna hili langda saki kangate tarkar masali mana. Ana kachipat dui kamatui natumna shahaira. Natumui kapaning kikala. Atumna nahankai a tinga yia. Jiwi tili atumna amaili Mashoro da kashaula shawa, kala kaikana, kapeda hanga, itumli pongmilu, Christa kipana nali shauli kalada, hivra yutuni. Remake up to itumi Karinga Gsak Vavri Rajili or Iwi Ningashi Mitale Ili Hitada Timisho Aman Saklag Hayatam, the Sumhang Sak Hitada Awi Duisaki Sak Vaila, Sumang Sak the Klichuvang, Ali Ningshi Junka Mitale Kala Tangkhul Baptist Church Bangalore, Yokohama, Kala Yo Home Shinme, Kala Program Committee. Tum psychorally la iwi ringpa ningashi pongshok tele. Tangkhul now he Arab population the Chunghauda cities pingli Jayang in a truck pump tele. Bangalore lila truck pump tele. Bangalore manglim ningne India with cities kate pingli or India kanchok la truck pump tele. Jiwi lung chili. Jaka pumps at Tangkhul lungchili. Good Friday neda. Matela at Tangkhul, Tangkhul, Trakatang Hawaii. Kala Good Friday niji, Taylaka, Minidak Mangla. Sihasa Quiragaji, Mapaning quicker, Tangkhul, Trakatang Lakta later. Ka, na Eva, very will lumshank me manga aina, Pasapalagina, Katora Shimili, Ratanghai,
hy vọng itum really ning shin ye kal na tum psychically ring pana ye kala iwi ring pa shalam na tum ni midle ko ji hi make up the iwi se ha sa da hang ji phun khangai ne kai khonova opom wang ena masa paim da siha sa khwi ngai lak itum ning rung ngai lak la mara rer ma da opom li fasting sa la ka o siha sa la ka tatale re atum wang la kala mopni ungrer la later clip ping juwang itum la sihasa khami atom fasting aka sa se ji hi hangai sihasa se turk matenga sa akwa rivra nana mi ka hai topic na ta khwi mutuki ta khali hi kala pasho ka hai taxi machuk yang laka challenging sala ka hai kala mutu shoki ta ngachi la ka hai tharing la ka hai text akhane ngana ki ji ping lila ra itu uklung room laka ngana ko khui ngana ka shop pang shop ji sang milo mutu shoki ji iwi wang la ra no wi ka phning aina mutu shok shop wi pang shop sang milo ta na li yang kala ka ngom tu shok lang ka rimai tu da sihasa ta ko ni amen ili mi hai ta khle topic Jesus before the Sanhedrin Tangkhul tuli hidada khala chokai tali jishuna hangvuli ka khang ning da jishuna hangvuli ka khang ning da Jesus before the Sanhedrin da shep ariwi Greek tuli hil Tangkhul tuli wa hangvu pamli ka khang ning da khlade ka ariwi Greek tuli Sanhedrin da atum da khlade Jinava san jibahinava to cater da hangi kala hedra ga jibahinava sit jili ka hangni ji jana shamla ga ina khala da khawa ka chip la ka pam khang room ka ji ina o khala chok pai Sanhedrin ka ji hi Jishu Christo we atam jiliva ma chaila ga ina apong khandi ina shijin sai da hangi Jika thada shijin sa kala jika social political Sanhedrin da akhalisa or religious Sanhedrin da council khani ina shijin sa iji ka azui text or ilimi hai topic kala topic hi or are in Matthew chapter 26 verses 57 to 68 we na quick shock ni kala hui context ka chwe na khangla jika commentators ping na hangda religious Sanhedrin we na quick shock ne da hange atam chili Sanhedrin gaji in general mati ina phapta sai ju tuyar ba hi jiwa ki khla ja ka ba khresa da a local council of a town da khresa da ji da phapta sai ji ka khanili council meeting ka pam or executive meeting ka pam chili la Sanhedrin da phapta sai ji ka ka thumli tuyar hi ka da phapta sa khla ja ka ba ka chip khawai apam mi bing room chili la Sanhedrin da ho sai ji khna wa sa da atum ka da phapta sa khla ji ba the council of Jerusalem li lei ka sa council chili Sanhedrin da atum phapta sai ji Arui Matthew chapter 26 verses 57 to 68 we Sanhedrin pa hi itumna shika phapta room se hi kachik tham min hi we members sa khla ja khawa thei changmei lak ka haiping kala before 66 to 70 CE we mamang liver he hereditary in rise isha wojina he remembers us akhawa isha wajila sagi je kala isha wa witili naum year ina khulugi je jeta da society
After 66 to 70 CE we deliver ka thakla ja khawa Jihutiwi or Shorkar Jihutiwi Shorkar ena scholars being atumi or pet nga yet charging hiapongli nga pat nga yet salaka Jiwi deliver or hiwi council hiwi members being he kachitan la sahawla ja khawa or ishawo ishaina or ishawona or ishawachina hiwi member council hiwi member masa salala ihi te thang me hai khawa or ihi ayin te hai khawa kala ihi vareshirin ni matalaga in or thermarin ni matalaga in therzarin in te hai khawa hiwi members ada or sabai hawe the jita the commentators bin kahang le council hi kata the function sa sakla ja khawa he was just it we are hon with the court aha the law court the khale mangmaning maniji ka council hiba town jiwi leader khale or thermal jiwi mushun makhui yang khami kala chili shop ta khale affairs ko tong hi atumna function sai handle sai ji kala thermal wilungli shop ta khale chili ka pardon no ka shirno shop ta khale chi members pinchina machukla ka jihudiwi ayin nga hiaw ka Kreno bingling a son like her. Atumna jita political context we atishuda, social context atishuda, kala religious context we atishuda atumna jita hiko the hang misaiji. Kala commentators being hang the council he me 70 members le saiji. Or kai kanova 71 niji, including high priest, Arui Gaiaphas Pahizanga. 71 members in the function society or hanging. Arui, Matthew chapter 26, verses 57 to 68. Ragashung ena, Jimara Shungrang Lakava, Atumui Council, Sanhedrin, or Tangkhul Hangvubing, or that the katana being, Arion we taught Hili Hanglo, Jacoba, church we live, or pastor no katansa laka, Jew are tingly tikan being, bum, the Chitalila, council aha, or long now we lead Jehaya cover, president or chairman, the Talaka, are we council members being, Chiping Lila, Hiawai. The Jishu Christo we Atam Chili, Matthew chapter 26, verses 57 to 68, Mararang Lakava, Sanhedrin by he, Moshun Makui Yang Mi Kawai Wang, Matala in a function Saxan. Arui taxi ragata in a Hiwi or Gandexili, Gaiaphas, Bang Monkere Bahina, administration just sing young guy. Moshun Jili, Moshun the Mahang Mirror Tuji. Jimang machila thermo we bongli ralo rahai rakava chu Christo hi katana mushung lagai mushung rikai katana ka sadar ra ok thui salala awi mushunji Gaiaphas na pap mataro tuji kala hi mushung aina kasa katana ne kamushung kongrong ne katana ne ji hi ana mukhi sangai tuji amang maningla Awi council members being aina tangtala awi ahi mushun katana khanegi mushun mukhuena kmushun kongrang katana khanegi atum mukhi sangai tuji chui text akhane verse 57 mapashokli hili khamataya khachonge you are taken to in shepshi tuli Greek tuli baralopontis hangi. He no ki kakla Jacoba, he Jishu Christoli, Gaiaphas will quick he. First, legally high sakla Jacoba, Anas will haisani. He Gaiaphas will our voli, Jishu Christoli to queer like a chilia or quick funny. He John Gospel will listen or he John Gospel, on the record Casan at the hangi. The Gaiaphas will
Shimli anasui hai sal kaya fasui shimli quick wa hi quick wa taken jili quick wa hawe the kahang hi Jesu Christ hi ma wa ngai je ka ali forcefully quick wa ne da hang willing sala ga no quick wa pa maning la Jesu Christ li ma sangai salala ma wa ngai salala atumna nampu ena quick wa ne o Jesu Christ wa wanga ma wangai la atumna atumi ninga chang atumi desire fulfill sa hwai wangena ali chida da nampu ena quick wa ne tela mekhami ping na chita da hang kala Josephus na kahang akhlai Caiaphas we residence Caiaphas we shim hi ka chang khadwa Sanhedrin we ashi council li ka chip khwai shi o shim maning maniji jili mag chip samni ji Caiaphas we shim hili awi hili mag chip samni atumwe meeting council bing we meeting sa khwai shim akha na kai kang ina leji ka chitang ya Caiaphas we quick wa ji chiwangana chili quick wa khla cha khawa Matthew le hi Caiaphas really quick wa the mention kasa hi importance for khla cha khawa Jesu Christ li false witness or awi mashun sa shiman khamijli religious leaders being hi change scribes being hi change colonel being elders being hi change the ji take why we wang eno ji quick one da hang are we scribes being hi ka ji tham mi khla cha khawa 57 dimension kasa atum being hi ka ji tham mi khla cha khawa ji hu ti wi ayin interpret sak shopping ji hu ti wi interpret ji hu ti wi ayin being hi atum na interpret sala ka ji tha da yar wi hang mi ka sa wi hi being ni ji elders to chung ping colonel being hi ka ji tham mi khla cha khawa ji hu ti wi ayin or ji hu ti wi khurjan ka thebing mi rin li ka pha ka shi matsap yang hai la ka hina pha me ko hina ma pha me ko hina khom shung ko hina ma khom shung ko da lao shin khuni thot ping li chuira da khle ping chili hang mi ka shop society li tam mi ka shop khurno ping na ta hang kala jena Sanhedrin hili Caiaphas na high pangmon kresa la ka high priest la ka jua jingli atu members later khle ping ji scribes ping adri elders ping tetang me la khai ping mang da hang 58 verse 58 kata chitran li Peter we khrijan ungchang li atang chris speaker ban hangai re Peter we maram le tiaw me kha Peter we khrijan hili ungchang li Peter hi awi Jesu Christ we sakang tsilage ka commendators being Peter we intention a mathe khrle la chaha me no shuwa la ka Jesu Christ li o mi ping na Caiaphas li quick wa chili ana riyang ka chi awi ji ki intention la khla ka ji wa atum na la ji mathe ram ne ta hang ki the khu ngai lak ta a ji shu ka cha ta ka ji hi atum la mathe ram ni ji ka Peter we Christian arui 58 limatang haila 69 to 77 in jili ba kyong ji tranli Peter we or Christian mating in a kathesam bang Jesu Christ na ali hang hai Caiaphas we lima kuwa rang la ka na ili katum shida harba mo khongrang la ili ka pikru hoda hatru hoda jili sampang hina itumli ki tam khwing sakla jakhawa Peter we Christian hina ki tam khwing sakla kla jakhawa sa khang tsa sa salala very Jesu Christ we kshura sa salala ana ali ksui khrachi tranli awi mirinli ka chotsam bang ka pai apong khrachi tranli shinu hawe Jesu Christ we sakang tsune sakang tsu akhane itum lavreshi salaka itum mirinli city hilibam laka Peter we thada ali na ali shurg zat pachi lake
na ali shu sai na ali te yang da ra khang han chitran di amang ning gar tu de chuwang maning ma chi ro tu khla ja kha ba ma shun jili amma da ma hang ro tu o kala chuwang na ana ka pi khau le ja kha ba a te ye ana shu sai ja kha ba ali tan ti mi ro chi chuwang na ana chili ka pi gai ne tak kamai na itumna city hilipam lakha mirini ka chot ka chang Peter withada samphang pai apong kharachi rahir chehra khawa na I maning shobra ka mang ning shobra na I na city hilitam khawai ra o otsa khawai ra lakha shimli pam dak le I shim kruping ishawa ping no we shim kruping na shawa ping liva ring palawin na pam dale Tacham Taram in a Pantale, in a Tamgiji horse at the Satataleco, in a Tamgiji or in a Otsagi horse at the Satatale, Peter with her, Kapikailaka, she liver, Kajawi Sakangai, Katamla money, or Kasala money, or Kashaka Shagla Momushulagler ring laka, Naulam Shong, Peter with her, Jishu Christiana. Ali katumshi ka pikru ko da kang hor chak da ra ko shok ina Peter na jeli regret chak wi la ka u ka khanang tha da kala awi miring regret phaning khui la ka ana kham chuk chi tran de awi miring li option mang sam bang e jiwa khi khla ja kha ka chap u khanang na hai da na chap ka shok hi option hi mang e no I wi miring li la hi li cd hi li pam la ka Peter wi tha da ka pi kyang la ka ina mashung da ma ring ra la Pam laka, ma ava liva, shimkur liva. Church we katana ping liva. Matumda satsa chop salapaye, kapik shop salapaye. Ka laulam shong na I mang tsu by two, masa by two re, iwi mi rin hiva ki coming to re, hope lay to re, option ki come lay to re gaji trande. Peter with other, chop ka shop maningla, uka kanang hi, pung laka okutui maningla. Kering we miring itumla sampang baye. Verses 59 to 68 pa gata chitrande. Terma we katana bing. Ayin tek zak kahai bing. Mirin moshun makui yang sang kami bing. Atumna Christally Jishu Christer hi kumashunga na kaji makwisangai today. Juwangay na Jishu Christer li katata yong saksi kla da atum na false witness tara kamiya da hangi. Ka atum na false witness kamiji hibahi na kahang kerjanay na hibahi na kahang kerjan hi mga shit bai tuji. Nga kay kang kahay janali yone da mahang bai tuji. Hangay laksalala. Ka itum na pata maman kachi ena mi kanina ki point out sakla cha khawa mi bahina Jerusalem temple hi sakhaita hai laka katum thangwe chili semka shapra sakali rata hangai da witness committee tranli kaya fast na chili advantage ko yaude Kala atumwi council members pinjina chili ali khayon pen khwai hopo khawde atumna chili maring patuwe kiwangai na maring patu apong khanni aina atumna chili maring paman ne hangi temple hi atumna sakla ga na atumwi terma wangwa sakla ga ya khani ji kala temple hi sakla ga hai atumi termo wang sakla ga hai akha sahau ga da an sakhai shabra ga chi hi shili atumna maring patuwe duijili kala an sakhai hai la ga tum thang utili semkal shitra ga chi hi wa mi khanam tune hi wa mak shit mot ga shit tune thermally ga chi pat tune ta kala chimang ma chi la atum priest ping high priest ping kala chili leida kala priest ping we authority li atumui powerly challenge ka sane hiwa makashit ne
Kala itumi pangshopjing ngapai khui faisa da khlene ta atumna apong khani chena maring phatu we ta hange ka gaya fasna amangaina khayonji mepen ngai tu da atum awi council binchili na han rishide kala ana Jishu Christali na han rishide nali witness nali yone da hang da khle or nali hi thai da hang da khle pen da khle hi na hiliki na han ka ngai khle da chen ana ka sai ka pamho jutili or kaya fast na han rishide pamon khre ba jin ali Karinga very we ming sing the ana mention chawde juitiliva Jishu Christo nang hangai na hi karinga very mong mayer lakla the khang han chitran liva ji nana hang shokai re komo shung ji nana hang shokai re ta na chiling hangai jimang ma chila ana han gakaji Kakachungkat aina ina the chum psychorally kahanga. Are we aina twilaga miwi naumira Sashop Bawi Yashon Kapam Kala Muya Chungli Tong the Kara the tum the Taylor the Anachita the Hankai Jena Bangmon Karicina Hili Langda Itum Witness tar gramasali mane hi na shobe kala atumna hi katha da khikla anachita da hangajli katha da khikla ja khawa atumi thermally kachipat ne hi mi khanam ne tahang ka amang ina mapen ngai tu ji ena awi council bingli na tumi kapning khikla ta nang hande awi council we mi pingchina jili pam ka sa pingchina scribes ping elders pinjina king hanga khala jagava hi tinga yiya hi tinga yiya da kahang hi ali shauta pungrama chimne hi tinga yiya ji kiwange da chita da hang hau khala jagava ji hu ti ping hila atam akhliwa ji atam liwa rom we chorkawi atsingli Pam Saugata, Shao Miakali Shaukatat, Kachihiva, Romwe Chokawi, Pangmangli Legsane, Atumi permission Makwila, Atumna mi, Masatat Sapaine. Juvangena Atumna, Tinga Yia, which Chitada Atumna, Penchitrande. Kamoshungali Yong Sakahai Kalachishu Christana or Ra Octuli Radaklichi Thermo Wikatana being Ayin Mushun Makui Young Midakle being Kurano being Hang Machin Kami being Jina Pop Mata Rotugiji Jina Kayona Bajili Kayona witness Kami being Bajiliva Mushroom atum bajina kamushung tada things Jishu Christian mushung ri kahai katana bajiliva na kayona na the pen kahaini Jina verse 68 katachitran verse 68 katachitrandi or verse 67 chili in the pashoke jiwi chili atumna amaili mature mushoro da kshawla shawa kala kakapela kapya Hange. Hili Kashaula Shaw, Majorla Mashoro, the Matuna mentioned Sadakle, he importance for Kihla Jakava. Terma we katana being, Tatum Kamay being, Kurano being he, Ali, physical abuse Kasali, crystally physical abuse Kasali, Tangai Gaji, portray Sahwine, Jitake Wine, the Hange. O Lakashon young Seja, Akava,
ari wi china Tetong kame terma wi katana bina mashunma ngning kami kala false witness misal laka kamashung bachili yon kangsak wi kharchane o 64 ari verse 64 which apong akha ena yangse ja khawa Jishu Christana jiaka tetong kame ping ka jipta khle apam chili terma wi katana pam ta khle apam chili tetong kame ping ka jipta khle apam chili ning shingai na kamashung ji ning ngahan ka ka shop ning ka ka shop kala ji khui pang shop kala ja kha ahi awi ok chuli krawi purpose clear sai ki ka taw pum lem ne jena chi fulfill sa khwai wang awavan ali chi ho krawi purpose chi fulfill sa khwai wang a chi ta da mushung la ga nang ning ka khmi atsui itumui oktot itumui atam hili na hyao yang se itumui church ari Tangkhul Baptist Church Bangalore hiva maling lagaina ada Tangkhul city churches ping ngachai lila kok salaga in leida khli church akhna ta shankui iva kala hili leida khli kala hi kiwanga ita da kok salaga leida le ho kala ja khwa kathana khamachip khli wangina ne ping pang lag hai kathana chang da khli wangina ne long nawli ji ho se maling lag hai long naw le lag tele hi kiwang kala ja khwa kathana ping pang lag hai Jishu Christ ta da kamoshung jiliwa mashunga da hang sha ninga ka sha khang chi ki kam khale kathana khale wangina khale na ta hang shichang kala atsi mi sho hiwa church wi kathana pingna chi ta da mashung lag in the tanzat mi da khale ping lag in the tanzat mi da khale wang church ko ka sa da khale ne itumi mangla rin hi rersang da khale ne kala chu wang ina chimi sho hiwa atumi hot khana chili acknowledge sangai atumi ko chot ka chang itumi wang ina samphang la kha ring da khle atumi mi rin lila church member bingna hita da khmotula tra khle de lera ka atum na chipa chili ma phaning la ya iwi purpose fulfill sa khwai iwi yang no bing wi mang la rin wi wang iwi yau nau bing wi very shirin wi wang ta atum na jibali focus salaka atumi kachot ka chang pa chiwa shim khui kachot ka chang pa chiwa malai ko khai la kha yau nau bing wang ta phaning mi la kha ochami tak lei chi achimi sho hilaki acknowledge sarane church ka thana bing wi ningshi mirane kala itum katom telage na katom se church kai ka matai lagi na ramba kui chi hause trakhale ye kathana china atongwi gaya fasna pangmon khre ba china kala chiwi li chang da khle members council chiwi members ping china mashun makhui mayang mi theitu kamashung khongrong chi mahang mi theitu khayonna ba chili yonne da mahang mi ke theitu kamashunga ba chili mashunga da mahang mirror tu chi khle wi wang ai na hi tha da kokka yang ka sal ga makchi room ka pai Tangkhul church ta khle hai rai chimang ma chila administration ni yon how da kathana bing mathada mathan theitu matai lag in the Tangkhuli shok takle church rambakwi church li shok takle hi khikhla jakhawa mirin rus ka phali hi administration hi o sak lag in kala hi kui ka chala ka he aru shok takle akhne rambakwa la khot ma mushung chuda mirin rus ka pha hili khani hi mong shung bai lo ong shung ka hai che na hi issue shok ka hai chi trande church ka thana ba china
该可里吧，辛苦撒开为往日个，我来那个能说开为往日个，我说脑塞的就往日个，亏生好，该可里吧，没亏生出，就一看个咋了，大可嘞。我只忙么去了，个他呢该可能吧，配啥里配帮你么特突，配帮你么特突这呢 ，church member 并那么对好 ，church 为阿龙里个该个嘞好，可么兄这里可么兄呢，都马上米图，个主王的呢 ，church member 并。那个他的 react 啥了讲可不 ，church member 并呢，这个他就太 share 了个 ，church 了嘛刚爱里面的个句 ，church 刚个不比较上来一里个个句，可是讲人把我说的可能宁呢，当初 church 该可能么说的可能宁么呢？哦，因为往个 church 里话了个时候话啥会给就把里个，我行了啊可里话了个，这里时候话啥会嘞？今天今日没有为王吧？说得来一说就太好个的，因为身旁得来一里说米子，因为米然带起来一个 church 里面话米爱出来个子 members 抓来的嘞，行可爱爸爸，嘛个他呢用得来起了。我们兄弟们热起吧，么宁么呢？我兄弟不能记呢，记他去了。可因为 concern 吧，那个记了家伙吧，这个他一说起来好个的，该要 fast 的，那来这么几啥了？administration sinc用个还，or पैसा里配帮么特图一种Tangkhul church 该可里正好，只还的，一下话病呢。church 里了么往爱出来，么明爱出来，的朋友的来啊，可不？跟那位这帮人进了其他的朋友的来啊，可不？用的可以把这里么用害了，用的可以把这里 focus 么啥害了，可么凶空容把这里，因为米然把这起了个。take 个这了个，因为人的可能 purpose 把起起了个去 take 个这了个人生哎，那一种呢用的可能个他呢把起里 focus 上了个，因为你人的记好了，一 church 为呢打退好了就还让可不，阿维王个他呢去比王，个了一呢个他上了个一呢一里其他的养了那种的其他的养退好了就还让可不，那一维王。不是西沙的来讨爱的，汉可爱爸爸，可用把这里没用害了，可 church 里让了可他那把这把拧了 ，church 里让了可不然那里去 message 明爱的嘞 ，church 里那啥呢，那认为 church 里完了可，因为这帮人进了 church 里完了可。这里阿通里边的 message 包括他就听明爱的可以了，就把这里 focus 上升来。一下完了，因为这帮人呢，阿通的生命的可以带起，就是连您东那个的路巴忙了，完米害了可，完米害可不 ，misuse 个啥把就话害啥害了可，您东那个的米开就话，不然呢，太米那个，太米害了个就把这里 focus 上升来。个他那把那 misuse 啥还把这里 focus 上升了，这他还让可不一同意，蒙拉人进了么带生人，个了进呢，因那汉可爱些，一人为 church 里，那人为 church 里，那为 mig 呢，这个可用，该要 fast 的，可用个他那太少了，这里 focus 么啥些，一同意不是西人里。可因为啥人，个那位可用这呢，那一起等亏败的嘞，只能一同里去 challenge 啥的嘞，可那个就把这里一同 focus 啥些，就把这么主公司可爱呢，long 那位里就好些，而为 taxi 把到了个，么主慢慢苦力咋慢慢到了个，可是那个不能为，
Yurakui Katana de Kanganinga, Yurakui, Katana Aka in a remain now Akawi, now Mirawi, Kurjan Paningwe. Remain away now mere by he, Hina Kamashune, Kurjan Chili. Kayuri Katana Akaba or Yurakui Katana, Yola Yuri Katana Bajina, Gata the Sakla Jakaba. Remain now we now mere by him mushungaji, Taylor. Remain now we now merely a sundakle, party bajili, Katom too high. Color remain now we now mere by hili, Ralaka, Nanga Samalo. No commercial lilo. Takahang, Rakahang, warning to Rakmi. Kawayon bajili, Kaharunoter, Rakahang, he to Muli. Shocked the cleaning. Galahi ishi Tangkhul Kurjane. Creation will Shayi we totally shock meaning money. It to me atom really shocked the cleaning. Timixola Jakung shop gigi. Zingumla Gakla Klakachi Jack shop gigi. Kurjanchi. Kachan chocolate. Itum we Tangkhul culturally Hungvu Ramwena example Tata Kuyose. Culture Matala Kaile Kika Aka Ramli Shokaira Akava strangers Haruno or Ramwi meepings Haruno Mashun Makwihi or Awungawi Hungvu Ramwe Hungvu Jili Quiva Lakatum Mashun Makwisami Side the Hangi. Rambajina yon, Ramnabajina yonla, Ramnabajina or stranger bajili Mikanam Sasala, Ramnabajili fine tare. Or stranger bajina Ramnabajili Mikanam Otsasala, stranger bajili or fine tare. Hokata Kong Sakra, Chikitawi, Mushun Mukui, sing Telagina, sing Laka, Lesayu the Hangi. Arui. Yurakui or Katana long now Akui in a Kurjan Hangai Chitada. Shokta Lechi Paning Laka, Itumna, sing the clay, Itumwe. Culture Hiva Kilaklayang, the Muchukchini. Bible Lila Mum Yatura. Theologically yon hider, Tangkhul culturally la chiktachi Malatura, Kayona Bali yon or Mushunga the Quikakai, Kamushunga Bali yon at the Hankai, culture is Tangkhul Malatura. Takava itum the sings the Duckly culture hiva, Kachita culture Kalayanta, Muchung Sakji. La Kachita culture itum the Singva Shumaker, no iwi, very shiksa. He Kalivatang Honikla. It muy very shihi, Kichi, Lamuchuk Sakjini. Itum Bangalore Hilito or Rabam Laka Kaikan Tamtale, Kaikanova or Saturday. Itum Tankamatankova, Ramli Untang Ser Okijine, Ramli Hanung Ser Gijine. Iwi Hankangai Bava Ranle Na ina Hiliralaka Kamata culture me Termagate winner Tamkwish quick high. Kalain na ina Hili Ratam quick high, Otsa Rang room high, Tiamakala Kamatatam quick high, Ramli Hangung Chitrande, Kamata ina, Mashun ina, Unshichin Seji Hankangai. Ramli Hanung Laka Makamushunga or Pangmon Bing. Aru Matthew chapter 26 Katsung Bing. Hitata false witness unsalaka more of three highla. Veritation quilaka. No you very chic sa with purpose. Tashin quilaka. No you in Mirinwi purpose. But Tingrig in the Tehilaka.
tiêu mấy không mang là tầm cái quý bao nó cái thêm bằng nó mà cái thế ý thao bình nó một sung rong lại nó một sung đi một sung nữa cái là khởi yon đó ta hàng cái shop rồi xí áp vung sao cái ung ring lắc xe ta hàng không ai này cái là ít chúng mình chợt bảo cái gì mình riêng đi vào Jesus Christ nữa chỉ ác challenging sa khai apam li vang ning la cái thêm bình we mangali vang ning la awi mashun we vang ning tit cái chi thada really thế tít là cái awi avajli khayashi là cái awi avawi purpose chi fulfill sa khawai awi ministry chi awi mission chi fulfill sa khawai vang ning cái shop thada na ila ning cái shop rồi shi akasa se chi hang la tang sau cái dum psychologically rồi so